गुरु रूपे वर्ण करथिले। श्री ईश्वर पुरीपाद थिले श्री माधवेन्द्र पुरीपाद शिष्य। आमर गौड़ीय गुरु परंपरा रे श्री माधवेन्द्र पुरी होउछंती महान रसिक भक्त। माधवेन्द्र पुरीपाद श्री वृंदावन रही भजन करुवा समय स्वयं भगवान श्री गोविंद श्री माधवेन्द्र पुरीपाद स्वप्नादेश कर हे माधवेन्द्र पुरी मु बहु वर्ष धरी गोवर्धनस्थ माटी तले पोती होई रही तुम्हें मत जिते शीघ्र पार माटी तल उद्धार कर। माधवेन्द्र पुरी लोक ब्रजवासी मान सहायता गोविंद को माटी तल उद्धार करी बहु आडंबर सहकारे अभिषेकात करी सेवा पूजा मग्न रही। माधवेन्द्र गोविंद नित्य भिन्न भिन्न लीला करुले। तन्मध्य एक भिन्न लीला गौर गोपाल प्राकट्य दिवस मंचस्थ कर प्रभुंर कृपा भिक्षा करुँ। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की, श्री श्री गौर गोपाल भगवान की जय, श्री माधवेन्द्र पुरीपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम पवित्र ब्रजमंडल, पवित्र वृंदावन धाम जो धाम एकमात्र पुरुष होचन भगवान कृष्ण, आउ सब होची प्रकृति। ये से पवित्र धाम, ए पवित्र धाम रे भगवान खेलुथिले गोपबालन सहित कि अपूर्व से लीला विलास अद्रे गिरिराज दंडायमान यमुना पुलिन कदम कान गोपाल लीला भूमि। धन्य धन्य प्रभु, धन्य तुम वैचित्र। हे अधम को धन्य कर प्रभु, आपण दिव्य सेवा को दर्शन दे हे अधम को धन्य कर। धन्य गजेंद्र नंदन, धन्य जशोदा नंदन कृष्णचंद्र भगवान की। वर्तमान संध्या आगत पाय ए समय मु मोर भजन आरंभ करी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
ବାବା ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କହୁଛ କଣ କହୁଛ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଛ ମୁଁ ତ କ୍ଷୀର ପାଇଁ କହିନଥିଲି ତମେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଲ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ହଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆସିକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଖାଇବାରେ ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ କି ବିଚିତ୍ର କଥା ଇଏ ଠିକ ଅଛି ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ପିଇବି ବାବା ତମ ନାଁ କଣ ବାବା ନା ଗୋପାଳ ଏ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମ ଯୋଉ ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଗଳିତ ହଉଛି ତୁମେ କଣ କର ବାପା ତମ ବାପାଙ୍କର ତମର ଗାଈ ଚରାଅ ତମର କେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ରେ ବାପା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାପା ଧନ୍ୟ ହଉ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଛି ତମେ ପରେ ଆସିକି ଠେକିଟି ନେଇଯିବ ହଁ ମୁଁ ପିଇବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପିଉଛି हे प्रभु धन्य धन्य प्रभु हे अधमपति तुम अनुकंपा ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧମପତି ଆପଣ ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ हे नंदन नंदन ଯଶୋଦା नंदन ଗୋପୀଦାନ ବଲ୍ଲଭ ତୁମର ଅହେତୁକି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ आनंद सतेरे दुख पान कला मत जो हूँ अमृत आज पान कर हे गोपाल तमें आज मत ये जो क्षीर प्रदान कर धन्य है गोपाल हे गोविंद वो धन्य है संध्या कार्यक्रम सरी जा रात्रि आसी जा विश्राम करी फिर मो भोजन आरंभ करी प्रभु जहाँ तुम्हारे से इच्छा ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ତୁମେ ନୀଳାଚଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣି ମୋର ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିଲେ ମୋର ଏ ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ ହେବ ତୁମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा आरंभ कर माधवेन्द्र परिवार तुम्हें मते समस्त प्रकार मोर दुख को दूर कर
ହଁ। ଯାଅ ଯାଅ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ଏକାନ୍ତ ମୋର କାମ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ନୀଳାଚଳରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ହବ ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେତେ ବାଧା କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସୁଦୂର ନୀଳାଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ଯାତ୍ରା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ନୀଳାଚଳ ଯାତ୍ରା କରିବି। ହେ ଗୋପାଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। हे गोपाल केशव माधव हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री गोपीनाथ की जय। क्षीरचोरा गोपीनाथ की। हाँ जाऊँ जाऊँ। दर्शन कर बड़ बड़ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡାଟା ଭଲ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय हे अखिल नायक गोपीनाथ जय जय हे अखिल नायक गोपीनाथ। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन अखिल नायक गोपीनाथ।
গোপীনাথ হে জয় জয় হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড গোপীনাথ হে বড় পরিবার অতি মনোরম অতি রম্য যমুনা দেখিস অতি মনোরম যমুনা দেখিন অতি মনোরম স্থান রে মুনা দেখিন অনুভব হরিলা শ্রী বৃন্দাবন ধাম আজি অনুভব হইলা শ্রী বৃন্দাবন ধাম রাজারে করিল আজ্ঞা নচিবাকু আন রাজারে করিল আজ্ঞা নচিবাকু আন রবিরে মুনা করিল ধন্য গোপীনাথ হে রবিরে মুনা করিল ধন্য গোপীনাথ হে রবিরে মুনা করিল ধন্য গোপীনাথ হে রবিরে মুনা করিল ধন্য ব্রজে ଥିଲା নাম তুম ভক্ত চিত চোর ব্রজে ଥିଲା নাম তুম ভক্ত চিত চোর পরম বান্ধব প্রভু সকল আত্মার পরম আনন্দ প্রভু সকল আত্মার ভকত নিমন্ত্রে করি করি শুনে চির ভকত নিমন্ত্রে শুনে ভকত নিমন্ত্রে করি করি শুনে চির ভকত নিমন্ত্রে করি করি শুনে চির গোপীনাথ হে রামচির চোরা গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে রামচির চোরা গোপীনাথ হে জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ হে জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ হে জয় ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କପିଳା ତମେ ଶୁଣିଥିବେ ହଁ ଶୁଣିଛି ଗୋପୀନାଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ତିଆରି ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ରହିଛି ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋସାଇ ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆମକୁ ସେବକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିବା ଏ ଆମର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବେ ଏ ସମସ୍ତେ କପିଳାସ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ କଥା କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲା ଗୋସାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ 10 ଟଙ୍କା 15 ଏଠି ଟଙ୍କା କୃପା କରି କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେ ଭୋଗର ନାମ କଣ ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭୋଗ ନାଁ ହେଉଛି ଅମୃତ କେଳି ଅମୃତ କେଳି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ରାଜା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେବା ଅମୃତ କେଳି କୋଉଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଗୋ ଦୁଗ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମାଧାନ କ୍ଷୀରରେ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅମୃତ କେଳି ଆମେ
ଆମର ବାରଟି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟ ଲାଗି ଆସୁଛି ତମ ଖାଲି ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଫୁଲ ଟିକେ ଜୟ ଜୟ ଅସୁର ନାୟକ ଗୋପୀନାଥ ଜୟ ଜୟ ଅସୁର ନାୟକ ଗୋପୀନାଥ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ গোপীনাথ জয় জয় অখিল নায়ক গোপীনাথ জয় জয় অখিল নায়ক গোপীনাথ ନିରାଚଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ନିରାଚଳରୁ ମଳୟଚନ୍ଦନ ନେଲେ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବା ହବ ଆସୁଛି ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଥିବା ଏଇ ଅମୃତ କେଳି ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ଲଗାନ୍ତି ନା ନା ଅପରାଧ କଥା ପ୍ରଭୁ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ଏସବୁ ଅପରାଧ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗୋପୀନାଥ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜୟ ଜୟ হে অখিল নায়ক গোপীনাথ জয় জয় হে नित्य ईश्वर प्रभु कृपा करते इस सगल दिन हे कृष्ण हे गोपीनाथ आप जय आप जय 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 अखिल नायक गोपीनाथ जय जय अखिल नायक गोपीनाथ
ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ଓ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ। କିଏ କିଏ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? କିଏ? ମୁଁ ପରା ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ତୁମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ। ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୋପୀନାଥ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୋପୀନାଥ, ନମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରହ୍ମ ହିତାୟ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଜୟ ହୋ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ହୋ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପା ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କ୍ଷମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେବେ ତୁମେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ କେଳି ପ୍ରସାଦ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଯିବି ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିବି କେମିତି? ନା ନା, ତୁମ ଅଗୋଚରରେ ମୋର ଭକ୍ତର ହୃଦୟର କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ରଖିଛି। ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ମୋର ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ଆଣି ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ 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 ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ସେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ଡାକି ଡାକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୋପୀନାଥ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ମହିମା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜୟ হে অখিল নায়ক গোপীনাথ, জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ, শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন, শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন, জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ, জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ। রজেখিলা তুম নাম ভক্ত চিত চোর, রজেখিলা তুম নাম ভক্ত চিত চোর, জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ, জয় জয় হে অখিল নায়ক গোপীনাথ। মাধবেন্দ্র পুরী, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, প্রভু মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। କିଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର କିଏ ମୋତେ ହୃଦୟ ଫଳାଫଳ ଠାରେ ଡାକୁଛି? କିଏ? ଆପଣ ଆପଣ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ? ହଁ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଏ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବନ ଲାଗି ଏଭଳିଆ କ୍ରୀଡ଼ା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏ କ୍ଷୀରା ଫୁଲକୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଞ୍ଚଳ ଲୁଚି ଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ? ସ୍ୱୟଂ ଗୋପୀନାଥ ନିଜେ କ୍ଷୀର ମୋ ପାଇଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ, ଧନ୍ୟ। ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଏଇ ଧରାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରି କରି ଆପଣ ଗୋପୀ ଚିତ୍ତ ଚୋର ହେଇଥିଲେ। এই প্রথম মাধবেন্দ্র পুরী পাই আজি আপনি এই ক্ষীর চুরি করিকি নাম আজি আপনার ক্ষীর চোরা গোবিন্দ অনুপমা কাহিকি প্রভু দিয়ন্তু
मते खीराकु दियतु जेतु मो प्रभु मो भाई पठेइछन्ति निश्चित पाइबे हे प्रभु जय जय हे अखिल नायक गोपीनाथ जय जय हे अखिल नायक अति मनोरम सागरे मुना देखिण अति मनोरम सागरे मुना देखिण अनुभव होइला श्री वृंदावन धाम अनुभव होइला श्री वृंदावन धाम राजानी करिल आज्ञा न जीवाकु आनरे राजारे करिल आज्ञा न जीवाकु आनरे रहिरे मुना करिल धन्य रे गोपीनाथ रे रहिरे मुना करिल धन्य जय जय हे जय जय हे नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हे आपण ए विचित्र लीला धन्य धन्य गोपीनाथ आज जगत रे आपण ए लीला को प्रकट करछन्ती मते जथाशीघ्र स्थान परित्याग କରିବାକୁ पड़िबो नले ए बहुत जगत रे लोक आपण मान दर्शन କରିବା अपेक्षा से मो पछरे लागि पड़िबे मते क्षमा कर गोपीनाथ मते क्षमा कर मो आसुति गोपीनाथ मो आसुति जय जय हे जय माधवेन्द्र पुरी माधवे जय जय हे जय माधवेन्द्र पुरी माधवे जय माधवेन्द्र पुरी माधवे जय जय हे नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ जय जय हे नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ की जय माधवेन्द्र पुरीपाद की जय गौर गोपाल भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय गौर गोपाल अंगर शुभ प्राकट्य उत्सव महामहोत्सव की जय 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 श्री राम